Iyang o kaselelia mengko. Ay chungal sakaratan ka pengawa pan kupuran sama child coach. Kay poni ponorok soko on pon piyu. Pachiwan woni ki soko likan ko nanalang ko onan kanyikan. Ay chungal waw choro rangkap nan win pon pe karyaon kap na. Speaker and pon pe state legislature o yang amuson kawata kasunat kan chorus. Won ki sound ko panglabalap o yang amuson ko pungkan chorus. Samorokan o labalap chekan chorus nan palian momotso chiak o government o pachiwan waon ki chonway unsak. Yes, Saul Machay Rongen Rahnwet o Saul Mamail Sam Papa Frolin Frederick naban pachiwan pakita au tapan rong pukach. Irakayo ENT team sang Royal Australian College of Surgeons. Rong sang Kasalelia Press. Ni October yaw par yagatri sakpayo, Ambassador and Wayne Australia ang FSM, Ambassador Grant Carnau, Pachawan Parak Imanmunian Wayne Ponpe, o Pachawan Chuang Irail Saman Tachok-chokan sang Royal Australian College of Surgeons, ang Palian Salanga Chuma o Kapanwar ta ENT. Puinwat Chewanger Chok-chokan sang Imanmuni and Wayne Ponpe, o pachiwan tar kaway taka school o training ang palikan mara pachokito. Irail makasamo Ambassador and Australia sang Imanmunian Ponpe yay Dr. Johnson Edson, Chief and Medical Services Dr. Raquel Carrera o Acting Director Marcel Calan. Ambassador Grant Carnau pachiwan aleti kamaukan the Australian-funded Pacific Clinical Services and Health Workforce Improvement Program, the PCSHWIP, Pachiwan Wiyayar, ang Imanmuni and Wayne Ponpe. Kapanglap Takapuin and Samanwech, Mayay ENT Team, Associate Professor Bernard Whitfield, Moya ENT Surgeon or Team Leader, Dr. Lisa Damon, Moya Anesthetist, Chris Hunter, Moya Theater Nurse, o Shifan Lineage, Moya Audiologist, ang Sawas o Chuj ni Volunteer, ang ENT Program Watch. Tatakwat Chewanger Pacific Ministries of Health, o Sangasangan Kalautela, Takamawayala Tatak, Tapuka and Wanmuni, o Opolpan Roson and Aramas, Nanwasa, ASAC non-Pacific Island countries. Team Tapuin Watch, Panbil Parak Imanmuni and Wayne Chuk, ang puka tatangkan marapachokito nan sampong and November. Irakaryaw yay unofficial result and usus choror. Niyak chope saklimaw pariyak triye sakpayo usus choror eo pachawan poitar yay usus and walepan waynach nan mumot and legislature o tam sansal sang opus and usus and Wayne Ponpe wiya unofficial result. Nikopakan apachuan kapachpanor sang kopan usus ng payo, ng paisa kayo, o lalang kopan likikan ng Wayne Guam, Hawaii, Saipan, Kansas, Reno, Florida, Texas, Oregon, Washington, Georgia, o kopan usus and travel, hospital o absentee, pilpachang early vote, niya Pachuan Kapachpanar, Candidate Joseph Jr. Marcus, Pachuan Colatier, Usus Silupki Isakwano, Mapachuan Yatat, Percent Isakwano, Point Walisakpayo. Candidate Pecherico Licor Irons, Pachuan Colatier, Usus, Isubuki Isakwano, Mapachuan Yatar, Percent Silisakwalo, Point Isaklumaw. Candidate Ricky P. Rodriguez, Pachuan Colatier, Usus Papuki Paisakwalo, Umawiatar Percent, Riesaksilo Point Walisakisu. Stanley Peter, Pachuan Colatier, Usus Silupki Tuwaisakisu, Umawiatar Percent, Riesakeo
point a saklamao. Ye match out the panpoitan sus, mawia unofficial result sang obasan susan win ponpe. Hiragasilu ye kaulan pukaw. Rong sang kolonia wing ponpe. Ni October isakono pariyagatre sakpayo, kasarawi and kaulan pukayo pachuanuyawi, ni obasan OFA conference room, matchup taklagay sak palamaysang. Mr. Pachurico Irons, Mabachuan Wiateyu, the MC, o Bachuan Lukayang Mr. Dayson David, Ong Nan Lolo and Richmata, Ong Kasarawach. Kopnan Win Ponpe, the Honorable Stephen Sene Joseph, Mabachuan Tar Kaulan Pukawach, o Mitch Ong Board of Directors and PTA, o OFA Advisory Board of Directors. All Rayaman Mabachuan Alakaula and Puka Ye Mr. Thomas Costiga, Ong Board and PTA, o Mr. Henry Norman, Ong OFA Advisory Board. Iso Nankan and Win Matalanium, Iso Jonatov, Makachin, Maleti, Datok and Kasarawach. Nan Kasaraw Majamochwach, Kopna Joseph, Pachuan Wiach Malsakarata and Kaway, Nia Pachuan. Dan kita wow macam biaya titik dengan macam apa kemudian sih beliau benar ya soal teman soal pasal yang kaulah yang macam ini lah kemudian Rahnwet ini ada pasal Rahnwet ini dikatakan dia soal Rahnwet kata-kata yang harus mari. Tapi kemudian untuk speaker sudah selesai. Will be right afterwards. Next yang nak putih. Pun suatu perikasan amanatan disas. Kasarkan orang yang ada cuma ada mungkin lebih stage. Dua yang putih. Yang kacau yang mana? Dengan pegawai Mr. Norman atau apa yang pegawai aku buat tergerak apa yang macam mana dia kita tahu sampai awal kerana kapan kita ini kita main macam itu tahu Mumbai baca biasa ni mana apa yang ini lewat pada boleh yang itu bisa tahan. Saya orang boleh kalau itu dah, anak cuma kata tahu mana dia nak cari mana, board kan dia banyak. Ini pada waktu, maka colong macam yang orang board kan berada. So what's that? Executive officer, kata apa? Ada kata awal kalikan tuan main mani pada wanita yang sesuatu kamu kasih pun pasal ini saya kami ada di cuma dekat agency kan saya ada PTA pacuan kepiawaian dan board kan santi junai kan malu raya dan Mereka awal kita boleh bertahu dengan kau siapa yang bersusun dengan orang PTA baru ya sub component in the state government. वो भी प्रभाव पे कचरा दे रहे हैं। और सुनकार में तरह से किया। कारण पे माइनर कभी दाम कचरा में दाम kalau kalau macam ini kacauan tadi. Kacauan mental kita masuk project yang kita ada cuma terma PTA, mau kita exam kan, untuk state mana kan pengen pasal kacang awal PTA, mau board you dan overseeing commissioner, executive officer, mereka kacang awal sama macam project dapat, nanti mereka dapat infrastructure dapat. Di cuma dapat sesuatu yang kita berada, Amerika anak kamu akan kaji apa yang aku cakap. Lalu aku, dapat kerja
dia pauwi dari mau itu berita saya kira macam saya mai kecil koran macam itu ini tapi ada pun real is normal or the nova. It's about that we think outside the box. There are actually so entertaining, so many possibility, and all we see about it as let not rock the unchurches. Turn over every rock. Nasa tiyang down. Nasa niya na down, makiyaw ko yung kahit hindi kasawa namin niya. Ang kasawa kami nila na ang mausa. Ayun, ito nga tawag mo ito mo sa mga ito. At jumalan ko power or the language or the language. Ay ganda na sa ito. Ay kacing paway ka na ito. Pasaman dan kami sa mga natin for the jumalan sa mga santi. Ay jumalan ko sa power ko dahil sa mga yan. The research ko po kita pitaus. Ayun na so. Alam mo so. Ye match makaim sakala kasarawi and kaula pukawaj. Main match ye out taban sa match Rongen Rahnwet. Pachewan luklukay chakuprakan in Kachin Sapali Radio Physics Age. Ang rong kapakan maban pachewan konupta more. Kalangan o Kasalelia Mangko. Say